ikipe APRFC izamuka ishyiramo igitego cyayo cya mbere, igitego cyiza cyane gishyizwemo kuri uyu munota wa 38. ikipe APRFC bazamutse bihuta cyane, bagererekanya umupira imbere y'izamu. Umuzamu wa Bugesera arasohoka ukubita ibipfunsi, ntiyawushyire kure y'izamu, arongera aravuga ati nkoza amakosa, umupira ntabwo ugeze neza cyane imbere. Abakinnyi b'ikipe ya Bugesera barongera batinda kukuraho, arasohoka ashaka kujana Lamine Ba, biramunanira, nta kundi yagombaga kubigenza. Baragongana kuko yaje wese yasohotse muri kwa kugongana na Lamine Ba, muri kwa kugongana. Umuzamu araryama arataka aravuga ati nakino na arbitre, umusifuzi aravuga ati ntabwo ari byo. Ikipe ya APRFC itsinze igitego kitarimo ikosa. Umusore w'ikipe ya Bugesera ntabyumva ntanabyemera, ariko umusifuzi yamaze kubyemeza, igitego cyamaze kwemezwa. Ikipe ya APRFC kuri service za Lamine Ba bakaba bamaze gukora igitego cyabo cya mbere. Bore ku mupira n'abasore ba APRFC bose bawenga bawusunikira mu izamu rimwe, ariko umuzamu yari yamaze kuryama. Igitego umusifuzi Twagirumukiza Abdul Karim amaze kugishyira mu izamu. APRFC kimwe, ikipe ya Bugesera ubusa. Iminota 40 ishyira 41 kabisa, iminota 40. Kipe APR ifungura amazamu kubwumvikane buke cyane bw'abadefanseri b'ikipe ya Bugesera, kubwumvikane buke cyane bw'abadefanseri b'ikipe ya Bugesera. Byagaragaraga yuko ari ikibazo kigiye gusa no buriya n'igihunga cyinshi ni kona, bati nukurengura nibyo. Muzamu ufashe ingabo yawuteye hanze, muzamu ufashe ingabo yawuteye hanze. Aho kurengurwa n'ikipe ya APR kurana rw'iburyo. Attention, APR ntabwo iri bubyemere gutsindwa uyu mukino.